What's up, everyone? Welcome to another class. In this video, we're looking at offers. Offers. Саламатсыздарбы? Бул видеодо биз ушундай бир темага карайбыз. Offers. Сунуштар. Мисал үчүн, бир нерсе кылып коем деген сунуштар да. Мисал үчүн, чөтө күн суук болуп атат. Мен азыр печкени жагып коем. Ушундай да. Же болбосо, нан эсимден чыгып калыптыр. Мен ала келем. Okay? So, бул сунуштар. So, we use I'll plus base form of the verb to make an offer. We use I'll plus base form of the verb to make an offer. Biz I'll, bu I will деген ушундай форманы жана базалык этишти, мисал үчүн work, же write, же bring. Негизги өзүнүн жөнөкөй формасын колдонуп, ушул сунуштарды айтууга колдонсок болот. Мисал үчүн, I'll help you with your homework. I'll help you with your homework. Үй тапшырмаң менен жардам берем. Мен сага үй тапшырмаң менен жардам берем. Балким ага чейин бирөө айтканда, мен математикадан үй тапшырмам аябай кыйын болуп атат. This math problem is really hard to solve. Бул математика проблемасы аябай кыйын экен десе, балким эжеси айтып атат, I'll help you with your homework. Мен жардам берем сага үй тапшырмаң менен. Okay? Next. She's not here yet? She's not here yet? Ал але келе элекпи? Ал дагы эле келе элекпи? Okay, I'll phone again later. I'll phone again later. Макул, анда мен бираздан кийин кайра дагы чалам. Okay? I'm going to be late. It's okay, I'll wait for you. I'm gonna be late деп бирөө чалып айтты малким телефондон. Мен кечигип калам десе, It's okay. It's okay. Эчтеке эмес. I'll wait for you. Мен сени күтүп турам. We ran out of salt. We ran out of salt. Бизде туз калбай калды. Деп бирөө айтса, I'll grab some on the way. I'll grab some on the way. Келе атып, то есть on the way, жолдон бираз ала келем. I left my wallet in the car. I left my wallet in the car. I'll pay for you, don't worry. Мен портмонемди же кошелегумду машинада калтырып койдум. I'll pay for you, don't worry. Мен сага төлөп коем, ойлонбо. Don't worry. Okay? Ол I'll'дар баары I will. Okay? Негизи I will бул келер чак, бирок мондай учурларда деле колдонсок болот да, бул сунуштар. Келер чак болуп атат өз негизичи. I'll phone again later. Бирок ушундай формасында I'll деп айтылат да. I'll phone, I'll wait, I'll pay, I'll grab. I'll деп айтпайбыз. I'll деп айтабыз да. I'll pay, I'll phone, okay? I'll help. Мун баары ошо мен кылып коем деп сунуш кылган мааниде айтылат. Бирок ошол I will деле ошентип эле айтылат. Мисалы үчүн жөн эле I will work tomorrow дегенди дагы I'll work tomorrow деп айтса деле боло берет. So now we're going to look at a conversation that has the offers. Okay? Эми ушул offer деген теманы ушул диалог аркылуу карайбыз. Ушул диалогдо ушундай сунуш кылган учурлар бар. Mrs. Jones and Sam. So this is a phone conversation, okay? Бул телефондо болгон маек. Sam жана Mrs. Jones. Ушул эки адамдын ортосунда Sam Mrs. Jones'ко чалып жатат. Mrs. Jones жооп берип атат. Hello? Hello, is that Mrs. Jones? Yes, speaking. This is Sam. Can I speak to Penny, please? Just a moment. I'll see if she's here. Thanks. Biraz вакыттан өткөндөн кийин. I'm sorry, Sam. She isn't here. Do you want to leave a message? No, it's okay. Thanks. Well, I'll tell her you called. Thanks. Bye then. Goodbye. Азыр дагы бир жолу карайбыз. Эми
ошо талкуулап көрөлү. Hello десем, oh, hello. Is that Mrs. Jones? Бул Mrs. Jones бу? Yes, speaking. Ооба, сүйлөп жатат. Биз негизи сүйлөп жатат эмес. Yes, угуп жатабыз дейбиз, Бизге бирөө жалса, бул Mrs. Jones бекен десе, ооба, угуп жатам дейбиз да. Булар yes, speaking. Ооба, сүйлөп жатат дейт да. Бул сүйлөп жаткан ошол адам. This is Sam. Бул Sam. Can I speak to Penny, please? Мен Penny менен сүйлөшө аламбы? Can I speak to Penny, please? Just a moment, I'll see if she's here. Just a moment, I'll see if she's here. Hazır bir minut. Бул жерде экен, көрөйүнчү, карайынчы, бул жерде экен. I'll see if she's here. Ушинтип которулат. Thanks. Рахмат деп бул жерде пауза болду. Көрүп келгени кетти да, Mrs. Jones. I'm sorry, Sam, she isn't here. I'm sorry, Sam, she isn't here. Meni geçir, Sam, al bul жерде эмес экен. Do you want to leave a message? Do you want to leave a message? Бир билдирүү калтырып коеюн дейсиңби? Билдирүү калтыргың келеби? Эгер сөзмө сөз которсок ушундай болот. Же кыргызча маанилүү которсок анда эмне деп коеюн? Эмне деп айтып коеюн дегенди билдирет да. Do you want to leave a message? Okay. No, it's okay. Thanks. No, it's okay. Жок, эчтеке эмес, рахмат. Well, I'll tell her you called. I'll tell her you called. Well, I'll tell her дегенди, I'll tell her деп мына эч түшүп калат, I'll tell her you called. Сени чалды деп айтып коем ага. Okay? Ага сени чалды деп айтып коем. Thanks. Bye then. Рахмат, анда жакшы калыңыз. Goodbye. Жакшы калыңыз. So these are offers. This is how you can offer to do something. Ушинтип бир нерсе кылууга сунуш кылсаңар болот да. I'll do something. I'll депчи. Okay?